Dragi učenici, prije nego što krenemo na zbrajanje brojeva do 20, hajdemo se prisjetiti što ste sve do sada iz matematike naučili. Naučili ste brojiti koliko čega ima, prikazivati brojeve do 20 na različite načine, odrediti koji je broj veći, koji je manji i usporediti ih matematičkim znakovima, čitati i zapisivati nulu i brojeve do 20, čitati i zapisivati redne brojeve, razlikovati jednoznamenkaste i dvoznamenkaste brojeve, razlikovati kovanice i novčanice hrvatskog novca i odrediti čega ima više, a čega manje. Sada kada smo se toga prisjetili, otvorit ćete svoje udžbenike iz matematike na 110. stranici. Hajdemo prvo riješiti zadatke zbrajanja do 10. Koliko je 7 plus 2, 3 plus 4, 5 plus 1, 2 plus 6, 2 plus 2, 1 plus 4, 0 plus 3, 5 plus 0 i 10 plus 0. Vjerujem da ovdje nema problema, pa zapišite rješenje. Sada pogledajte ovaj crtež. Na crtežu su Marko i Tina. Igraju se s konjićima. Marko ima 10 konjića, a Tina ih ima 3. Koliko konjića oni imaju zajedno? Pogledajmo. 10 više 3 jednako je koliko? Tako je, 10 više 3 jednako je 13. Zajedno imaju 13 konjića. Hajdemo provjeriti tako što ćemo prebrojiti konjiće. Zapisujemo 10 plus 3 jednako je 13. To isto možemo provjeriti i na našoj brojevnoj crti. Pronaći ćemo broj 10 i dodati mu još 3, 1, 2, 3, što znači da smo došli do broja 13 i opet dokazali da je 10 plus 3 jednako 13. Pogledajmo ovdje dolje u ovom ružičastom prostoru koliko je 10 plus 3, koliko je 1 desetica i 3 jedinice, koliko je 3 plus 10. Recite mi. Sve je to zapravo broj 13, samo zapisan na različite načine. Vi ćete sada otvoriti svoje matematičke bilježnice, napisati naslov zbrajanje 10 plus 3, nacrtati 10 konjića i 3 konjića, te ispod njih napisati 10 plus 3 jednako je 13. Kad ste to napravili, možemo krenuti na sljedeću stranicu, 111. stranicu u vašim udžbenicima. Pred vama su zadaci koje vjerujem neće biti problem riješiti. U prvom zadatku zbrojit ćete ono što vidite na sličicama, zatim u drugom prikazati brojeve u tablicama i izračunati. U trećem zadatku zbrojiti na brojevnoj crti, odnosno uz pomoć brojevne crte na način da dođete do rješenja. U četvrtom zadatku izračunati, naravno ako želite možete se koristiti i brojevnom crtom. I u petom zadatku imamo jedan zadatak riječima koji kaže Maja ima 5 balona, Ivan ima 10 balona. Koliko balona imaju zajedno? Riješite i zadatke u radnoj bilježnici na 77. stranici.